Salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat hanggang king katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyaya. Ipuat yuta na king ikadwampulot adwang Domingo ning karaniwan na panahon, talakad tamo po at makyabay kindalit a pamuklat.
King lagyoning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliyak ke kayungan. At keka antimurin. Kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Yakas tayang ining miyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amanwat dapat at niyay liwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angelampon santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga. Amen.
Manalangin tamo. Kaniting misa edad Marvin Roque, Paul Reyes, Camilo Lalu, J. Talaw, Eli Lalu at Socorro Talaw. Antimurin magpasalamat la kaniting misa ring pamilyadari Sito at Edna Carlos, Carlo at Scotty Cruz. Pakipangaditala naman din kapatadtang magpasalamat king tinggap dang regalo ning Bie, regalo ning Kebaitan, lalong-lalo na Dayan Estacio. Pangaditala naman din kapatadtamong masakit, lalong-lalo na ring infection king COVID-19, kasalukuyan nabengi 19,000 plus la po ring may infect the whole country. Nya sana po pa metong tamo mo intentioning kumayap na sana, magbalik na sana yung kalusugan keti Pilipinas. Antimurin pakipangaditayay Selina Soler, king Malagwang Kapaldanan. Pakipangaditala naman din kapatadtang Mayang Ubie, di Olimpio, Maria, Catalino, Eduardo, Andres, Victoria, Pedro, Purita, Charmaine, Antonio, Mike Lemsi, Florinda, Josefino, Romana, Florentino Senior, Maxima, Virginia, Mini, Venusto, Fortunato, Aurelio, Serelina, Maximo, Onofre, Angelina, Annabel, at ding sablang kaladuwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganak ka, Karela. Oy pa, inaptas mo kami king kekang sarili karing manimuna ng buklod, ningalang ko pa sa lugod, at dingamanong yapse mo ke kami espiritula at bie. Ibuklat mo ring puso mi karing kekang amano, bantag kilanda kami king kabubusalan da ring puso mi. Tayranda ke sanang sumuyo keka, anting metong aalipan nune anting malugod mong anak, ati mawa mo kapamilataning anak mong Hesu Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning Deuteronomio. Ngeni o memaleneng Israel, nga ng Moises. Pamintuan nyo langan ding kautusan at tuntunan at tuturo ko kaya kayo mong katapatan, banakit da ringaliwang bansa, ing kabyas na nyo at pamanalastas. Potang damdaman da nala reting kautusan, sabihan da, tunay biyasayo iting maragula bansa at ating pamanalastas. Nino mong Diyos naningisa numang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamawus tamo kayo. Bukod mong ing ginungke katamong Diyos. At isa ng maragula bansa, ing ating kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, subali ring binggitan kung eni kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Yo adarapat king katuliran, miyo arapaning Ginoo. Yo adarapat king katuliran, miyo arapaning Ginoo. Yo itang tawong alaka nga tatang kalaraman, kenu paman. Detang misakwil king Diyos, nalakatulan, dapat detang king Diyos maminto at tatakot ilang keyang igagalang. Yo adarapat king katuliran, miyo arapaning Ginoo. Itang ema matubo king kwaltang keyang paparam, at eme asahol, laban karing tawong alang kasalanan. Ing tawong mabibiyema kanyan,
matatagya at maugon kapilan paman. Iya darapat king katuliran, meyo arapaning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. Ing sablang mayap at ing sablang ganap, akalam daratang kaya katamo, manibat banwa, babaldog na kaya katamo ning ibpa, apani bataning sablang sala. Eya biyasang mamaliwa, niya ninoman, ning pamanaliwa, alayo kayo. King sarili ng kaburian, bayit na katamo, king kapamilatanan ning amano, ning katutuan, ban itamo ring maging pekamumunang diling bunga ning sablang keyang lelangan. Tanggapan niyo king mitmong kababanlog, ingamanong tatanam na ning Diyos karing puso yu, ama kapagligtas kaya kayo. Eyo lilinlangan ning sarili yu, nun maging talatupad kayo king amano na ning Diyos, at bukod talapakiramdam. Kingarapanan ning Diyos sa ibata mo, ing tune at dali se relihiyon yayni. Saupa na la ring ulila at ding me balo, king karelang kalipitan, at ingatan ning sarili, ban midungisan king dewa ka na ning yatong iti. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad ta po bang parang ing mayap a balita. Siwan tayong Ginoo king mabilog a puso. Ing tunay relihiyon bibiluga ning metong a personal a relasyon king Diyos at karing tao. King pamanupad karing batas antimonong makananula ding tradisyon na ning tao maralas lang makasabagal king parala ning kautusan ning Diyos dikil king lugod. Ingginuman at tiliya ke kayo, At keka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Lepitan de i Jesus ding pariseo, ampon ding mapila na eskriba, ameni batan Jerusalem. Apansingan da king ding mapilan karingkeyang alagad, mamangan lang menos gamat. Ing buri ng sabyaniti, elamenos gamat, antiing pamanos at tutruda ring propet o ring pariseyo. Uling tutokyan da ring pariseyo at antimurin ding kairaklan karing Hudyo, ing turu at tinggakda karing karelang pipumpunan. Elamangan hanggang elamenos gamat hanggang siko. At era naman apangan ing nanumang mesaliking palengki nung era pa mo inos iti. At dakala pang aliwang tuntunan at tinggapda, alimbawa, ing makatuda pamanos karing tasa, puran,
kalderang tangso at pagkeran. Uli na niti kitang dakang Jesus ting pariseo ang ponding eskriba. Bakit sa salangsangan daring alagad mo ing turo daring kekatamong pipumpunan, mamangan lang menos gamat. Nga nang may kibat Jesus karela, tinut ing ula ng Isayas tungkol kay kayo. Magbanal-banalan kayo antimo ing sinulat na. Ding taong deti nga naning Diyos parang alanda ko karing labira, dapot marayula ka kuring pusura. Alang kabaldugan ing kako pamanyambara, uling ding kautusan agawang tao tuturudala, antimo waring deti king Diyos la. At sinabi ng Jesus, dileleyo ing kautusan ning Diyos at tutuparan nyo ing kautusan daring tao. Inaus na lang pasibayong Jesus ding dakal tao at nga nakarela. Ikayo ngan makiramdam kayo kanako at tingiran nyo. Aliwa ing lulob king asbuk na ning tao ing makarinat kaya, nune itang dulwal king asbuk na. Uling ketang manibatan king puso na karin magmula ing marok kaisipan at yang mitutulak kaya ban dapat karing bage marawak. Pamanako, pamakamate, pamakipangatawan, kasakiman, at pamanyapat king myayaliwang bage matulit. Ing pamamirait, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan. Ing sablang karoka na iti, manibatan king puso ning tao, at ing makarinat keya. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian ka o Kristo, luklok tapo at makiramdam king omilya. Maya pa abak po, Kaya payabak po among. batas ning Diyos, tradisyon. Nanula ring batas na ning Diyos, nanula ring tradisyon, abala mo lalto lang batas na kadalasan maging magulo, potang ding matua, mimimwala, ulig detang tradisyon, ela may tupad o may sunod. Nanula po reni, batas ning Diyos, tradisyon. Lawentala pa mo ring tradisyon, makananulang may gumpisa at makananulang magumpisa. Ing tradisyon, may ngariya pong antikanining kwento. Atin po kanong metong nga congregation karing Hudyo, potang mga dila, ining karelang rabay, ing karelang talaturo, ing karelang pariseyo, at inyang sese pusa. Talagang malugod jaining pusa kaya, andyang nuka rin niya munta, tutukiyeng pusa na. So, itong lidob neking sinagoga, lulubya naman ining pusa. So, potang mga dila, ining pusa, galagalaya kilub na ning sinagoga. Okay, durut-durut siya. May storbula ding mga di. So, ing pepagawa na ning karelang balamong pariseyo, pepatali ni ing kayang pusa kabang mga dila. So, from then on, potang mga dila makataliya ing pusa. Okay? So, migi-start siya ka rin. Ing pusa makataliya kabang mga dila. Uliping kalat-kalat siya, manguluya ka rin mga di.
ngeni, metene iting pariseyo at ditak-ditak king kelambatan, mete niya naman ing pusa ating menaliling metong pang pariseyo. Gewara, huling balamu, may introduce kay ngutak da na potang mga dila at ilang italing pusa. Adyang ining bayong pariseyo, ala nemang sese pusa. Ne? So, gewara, menintol lang pusa, kabang mga dila, makatali yung pusa. Okay? So, yan. Ang gaking matene naman itang pariseyo, mateya naman ing pusa. Then, ating bayong datang pariseyo, ay nebalo itang tradisyon. Tradisyon niya na kailangan nating makataling pusa kabang mga dila. Bisa ining pariseyo. Nanuy tanang koneksyon na ning pa mga dita mo yung pusa. Nga na. At kailangan tamong manaling pusa. Mimimwala ring matuwa. Huling akasanayan dane kanu ing ating makataling pusa potang mga dila. Yan. Tradisyon. Meging tradisyon de. Karing aliwang parokya, dakala po ring tradisyon na rin. King Bacolor, neng Holy Week, atin lang tradisyon. Itang karelang itang neng Sabado, atin lang retang Stabat Mater nga ran retang mag-stabat ilang magkanta. Actually, Biyernes Santo pa mo po at Juno reta, mag-practice lang magkanta niya talagang ating pang mag-violin. Talagang itang Biyernes Santo ra po atin la pang mag-prosesyon la, makatakap lalupa. Itang makanita, saan talagang paso ngara. Atin lang mag-prosesyon la, kay ba't atin lang balamu magprotesta la, magdaladala lang placards. At itang placards dating makasulat ing istorya king Bible verses la, Bible verses la ang makasulat karetang placards da. Tradition data. Misan kitnan kay nanong connection nan yan king Holy Week nga ko. Mimuaya ka na ako itang pikot na nan ko uling kasi eke balo ing tradisyon da. Ot kanu ko questionan kay tradisyon da. Tama kanita kasi nga ko po apansinan ko po dening daratang magdalang placard sa reni at pakatakaplo pa at bayo la po magtakaplo pa rin alben ko la ote ko po ata kakilala ko makayong balo puro lang ang pundayuhan la po ata taga Keti nga ko ngeni pala pilipat-lipat dan niya karing lahira ding lahira tuno king aliwang lugal ding aliwa tuno Manila ding aliwa tuno pualiwang bansa muli mo para ketang tradisyon na itang paso nga para makyabela ketang paso. Sabi ko, Rugo, kanita kamu lunto banal, nga ko, ne? Kanita kamu lunto mayap apanga tao itang ketang tradisyon na ita. Nya, minsan nating sinabi ka na akong pakakadulong talasal pantaya king Bacolor. Mong, mune ko questionan yan. Tradisyon dering makwalta ketiyan. Nga na, pang rich iya palayta, nga ko king sarili ko. Panginoong may lupa, iya po yan. Ngara, ring makwalta keti, ilang may gumpisa kanyan, ing paso. Pikyapusan daneman ding king Santo Tomas, king parokyaning Santo Tomas, atin la naman paso. Nya mangutang ko, nukarin niya ibatyat nga ko. Itang makanita, kaibat makapakailila, retang karelang stabat, deng pipilinan dadalagala,
at kailangan malaguya. Pang Miss Universe, yakanong Laguna. O ang ako, gengkeng istabat, magkantala rin. Diyang malaguya nung kaboses yung tuga kami sinapa, alaya mo rin masalese, iportray, ikantane, o pagkantane ing birhene, stabat, kantaring stabat mater. Kaya ba't pilinan mo, kabud niya malago, kaboses yung tuga sinapa. Tradisyon, o rin, deng tradisyon. Potang questionan mula, mimwalaki ka. Buti na mo walang tradisyon keti San Luis. Nya makuswelo ko wala akong kukwestiyonan. Tradisyon. Pero ating ko pang ikit na tradisyon keti na hanggang ini, mayayakit niya po na nengkay, kaya intindihan makananureng sa samasnan. Pansinan niyo po, karing ating kematen, o kaya atin lang bingot king karing kematen, timot niya kamagana ka bayong bait ing mete, burira patugtog de kanu. Yan. O kaya naman, bayo re ipasyaling bingot, kailangan kanu matugtugya pa, nga karakanureng matuwa. Sabi ko, baluyo po nga ako, yung pamanugtog, ing buri ng sabyan, in case of emergency. King rule na ning baptism, baptism niya po tutoy te. Intuto na nita, binyag gita. Ereboring mikutkut ing kamaganak na ning bingot, amete, hanggang may binyag ing apura. O neng uling karela uling paboring pabinyag, anya tugtog ing ngaus da. Pero baloy po ngakupin ing tugtog ing rule ka rin yapin in case of emergency. Naning buri nang sabihin ng emergency, it is a matter of life and death. Nung itang anak, itang bingot, mamiligruya bye, okay? Mamiligruya bye. Eya pa may binyag, agyang nino pwedeng maminyag king anak. Antimo po, imeg, may anak kya. Anyang kabait na ning anak ng meg, medyo may naya pulso. Ing doktor bilang katolikong talasal pantayat, nung balune ing emergency baptism, na talagang it is a matter of life and death. Itang doktor ape panganak king kang meg, kailangan binyagan ne. Itang lagyong binyena ning ima king anak, sabyane, kay bat nga sabyana ning doktor, bibinyagan da ka kilagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. It is a matter of life and death. Ngayon, nung swerte, katugtog na ning anak, siningap ya, may sikanya, may biyaya, pwede daneng pabinyag keng pari kanita. May tugtugya keng doktor. Adyang nino, pwede pong manugtog. So, it is a matter of life and death, emergency reasons. Anya, elwaitang among patugtog niya po sanang anak. Baloy po, magkwento ko mo niya kakaba na ko milikeni. Kapilan pa mo po mga 2 months ago, atin pong dinatangking opisina. Bipintagon aluban ke po Sister Ami. Pantunani tang baptismal certificate na ning anak. Sinawa kung maninton, pati ya maninton mo naman, biyakit itang binyag na ning anak. So, seliksikan ke pengot ng kengima. Ngayon pala, pangot ng ken, nino po nga tatandanan yung tegawa na ala ko po nga tatandanan na tegawa na nga na. Abay, bakit po? Tayo po ba, nungat niya tegawa ng anak yun, may binyagya po talaga nga ko. Yung bilyari pala, katang panahon na nga po ng Arnold, 7 years old ya pa yung anak. Uling sugur, king ganak ka na nga po ng Arnold, bana nga lang pisasabyan, inaneboring i-correct itang panlalawer at tungkol king tugtog.
Inganak, during that time, masakit ya. Masakit ya. Ngeni, anyang bayo ya, bayo, o kalako ng, kaya rin na ning misa, bayan mo ko ya pangarnol, tikto gani. Bali bala mo bininya gani. Ing role po ka rin, nung impari ya pong menugtog, sabihan na dapat, karining kamag-anak, munta ko po king opisina, palistaye po ng anak. Huling may binyag ne po. Dapat palistaye po. Palistaye po, baka nita, bibili ya po king record tam, king libro tam. Dapat makanyan. Kaya ako palagay ko sinabi nening pari, o ning erene asikaso. Eresikaso, anya pensa, erene ata tandanan. O ita, alayo ka ring libro. Iya po misulat. So, ning kaya po makanya ning malilyari. Anya, eko po gagawan itang amanuan, itang gagawan da pong tutugtuganong ning pari. Waling po ta, nung dininang king instructions, kay bat, era maggawan, insisi ka na kuya pa. Huling emelista king libro. Mesi kanyitang anak, apya pa tugtug ra ka nga pong Arnold, 7 years old, ya kailangan na ng baptismal certificate na king eskwela, minayakit. Huling neman melista. Okay? So, tradisyon, batas na ning Diyos. Now, king kakatang ebanghelyo, Jesus, ating niyang meging balamong pamipateda ring pariseo eskriba ang popaya. Tungkol ka ring tradisyon, ampong nanula rening tradisyon na rin, kailangan dang pamintuan ing kalinisan. Istong marinat ing linup king katawan mo, dinat ka naman pangatao. Ita po ing panlalawera. Nya, kailangan manganla, potang manganla, manos lang gamat hanggang siko. That is their tradition. They have to wash their hands hanggang siko. Ngeni, talagang kailangan kang manos gamat, uling emu kalinisan ng pisasabyan. No? Virus yung pisasabyan keni. Kaya katamo, ne? Nya kailangan ka manos gamat, emu keng danum nune pati sabon ang popang alkohol. Pero, ingkutang, istong ekameg alkohol, mirinatan yung pangataw mo, mirinatan niya ing kaladwa mo, aliyah nga ng Jesus. Nga, at pamilit yung paka-emphasize siya ing tradisyon na yan, samantalang eneman makarinat king pangataw. Itang manibat king puso yung makarinat kay katamo nga ng Jesus. Ing maging resulta na nga na, ketang manibatan king puso na karin magmula ing marok kaisipan yang mitutulak kaya ban dapat karing bagay marawak pamanako pamakamate o rin sinabi nungan deta. So nano po ing pwede tamo pong pibulayan keni ditak kaya katam milalako no ring tradisyon ngayon burita yung emphasize siya pining nano ing talagang batas na ni nga pong Ginoo, dapat tang tuparan. Metong kening pakisabi ng Maya Pesus king ebanghelyo tamo, yapining i-check tala ring puso tamo. Komustala? Nano nga tsuking puso mo? Siguro, kailangan talang i-train deng puso tamo. Kailangan talang i-control deng puso tamo. Niya pensa nga ako, madalas kaya pong sasabyan nini, at yung keng babo ing utak mo, makalalam niya keng utak ing puso. Anya dapat ing magbabo ing keng utak mo, alwa ing keng puso mo. Huling kadalasan, ing keng puso tamo, uncontrolled dia. Anya kailangan, ing isip mo, nung maayos siya kaisip, siguradong maging maayos siya ing puso mo. Iyang pakisabi ng mayap Jesus kay katamo. I-control tala ring puso tamo. I-train tala ketang makasaw king kay katang pamagbanal. Tandaanan tamo po, ing buri ng Jesus, aliwaing maayos kay tsura, aliwa itang malinis ka king luwal, nune itang malinis ka, pidubluban. Amen.
Sasalpantaya ko king Diyos ipang mayupayang tutu, dinalang king banwatiato, at kang Kristo nga nakabugtong nga ginutamo. Pengagliging upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ba mo kung ka rin mabye ampong may ngamate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pami sa Makding Santo, King Pangapatawad ding kasalanan, King Pangasublirang meding mete, at King Be alanangga. Amen. Panalangin ning balen, manalangin tamo king Diyos, pakamalan tamo, ban ing kegatang pamanyambakeya, maging dalise at talang dungis, at nga tamong sumabi, Gino, parati kang maging malapit ke kami. Gino, parati kang maging malapit ke kami. Baning Gino, maging malapit ya king kayang iglesia, papanatilyan ne sanang tapat, king tradisyon ning kasalpantayanan, ausan king alang panatat apa magbayo, agpang king ebanghelyo, at ilisya king pamangawat karing lilipas at tradisyon. Ning tao, manalangin ta king Gino. Gino, parati kang maging malapit ke kami. Baning Gino, maging malapit ya king kakatang bansa, banding batas at tuntunan tamo, maging makatuliran la para karing sabla at magdalang kapayapan, pamisan metong at kaunlaran, karing kakatang memalen, manalangin taking Gino. Gino, parati kang maging malapit ke kami. Baning Gino, maging malapit ya karing mebalo, karing ulila, at karing sablang mangailangan, baniyarap no, ring puso ring sablang sasalpantaya, king pamakiramdam king amano ning Diyos, at saupan nala, manalangin taking Gino. Gino, parati kang maging malapit ke kami. Baning Gino, maging malapit ya, kaya katamo keti, at karing hanggang kapamisanan Kristiyano, saupan nakatasan ng sumuyo kaya, king kabilugan tang puso, at emo kapamilatan ding kakatang labi, manalangin taking Gino. Gino, parati kang maging malapit ke kami. Baning Gino, maging malapit ya kaya katamo, potang manalangin ta kaya, para karing pakamalan tang meyango bie, para karing kaya katang pamilya, at para karing hanggang kaluguran tamo, manalangin taking Gino. Gino, parati kang maging malapit ke kami. Ngini po adon tayong sarili tang kapagnasan. Gino, pakiramdaman mo ring panalangin ding manalig keka, saupan mo kaming ganak ang kayabe mo karing peka malati karing kapatad mi. Iti yadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po para king pamagsadya karingay. Atin pa mo pong saguling uling atin na kena naman pong ayag kat bisang sumuyo king Santa Iglesia anting EMTC. I-bless tala po ngeni bang kanita po maging opisyal lang miyembro na ning kasuyuan EMTC. Muna po, bibigay mo yung maya pa oras, kaya katamo mga tsuketi, sisimba. Yung buong EMDC po, paano muna na po ning kaya kaming chairman, Brother Romy Soriano. Pasalamat kayo po kin Barangay Santa Monica, karing Pastoral Council, ang po kin Barangay Santo Rosario, kin karela pong suporta at saup, di kakayabe na kayo naman po magserbisyo, king dulang ning Gino bilang EMDC po. Kaya po nginingal do ngayti, iharap milaki kayo, deng akayabe mi. Kaya po Barangay Santa Monica, Brother Mario Ingal. Kaya po Barangay Santo Rosario,
Brother Dalmasio Ignacio. Reni po, iarap nila po kang among bangkanita, adwan mi po kang among yung kayang bendisyon, ang po pong paintulot. Salamat po. Pakipangadita lapure ning kekatamo pong tinangu king pamag serbisyo king simbahan kapamilatanan ning pamag EMDC, Extraordinary Minister for the Distribution of Holy Communion. So sana po so panaw ni nga pong ginuking karelang kalusugan, makabang panahon deng asuywan ning Diyos, king karelang kapagnasan anting miyembro daring EMDC. Bendisyonan mo law ginure ning kay kaming kapatad, amag nasang suywan ka kapamilatanan ning pamaging EMDC, abayan mo sana tantabayanan ban king karelang biye apakilalara ing mga santing mong nasa para kay kami. Bendisyonan mo la, papanatilyan malusog pamikakatawan, matibe kasalpantayanan, ban makabang panahon da kang asuywan anting miyembro daring talasuyong EMDC, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Among dakal pong salamat, king kay kayong bendisyon at paintulot. Kami kakayabe kaming magserbisyo, king dulang ning Ginoo. Palakpakan tala po, rin nga daming kayabe bayong magserbisyo kay katamo. Salamat po. Offertory song.
sa aming kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, daralami arapan mo ing kapagsadyan ming makibat king lugod mo, pasiknangan mo kami king katawan at daya ng Heso Kristong kekanganak, ban kayabe na mitagulaling keka king kabilugan ming pusot kaisipan, Ginu a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, agyang pigtak sila na kaning meto ketawan, sindo mo ingke kang pamaglugod, ika ing minye kaganapan king kekaming kakulangan, ika mo naman ing mitubod king magligtas karing sabla. Ing sinugo mong anak ene kadiwa kami bistaman eme kilupa king pamikasalami. Biriyan mo itiban akit making kekaming pangatao ing anak mong katulan at tanggapan mo kaming mit mong dugot kalupaning makapasubali mong dugot keya migit king sabla ngaming kakanta. Si Claude Tamo po. Tunay ka pinbanaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli ni tapag paralampumi, pabanalan mo sa reting ain king Espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwani ing tinapi, at pepasalamat yakeka, piraso ne, at pinyene karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kanan niya, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Makanyan mo naman, kaibat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo pepasalamata na kat pinuri, binyening kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti, iti ang kalis din kanakundaya, indayaning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kayot para karing sablang tao, ban ketami patawaran, daring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaganak kayo, kanako.
Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubin ng may piyaning anak mo. Taran miya kikiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan mong keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulog ing katawan at tayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyatu, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing ke kaming Papa, at i Florentino ing ke kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainaw at maninayang subling mie at ding sablang may yango na pie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mukengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kaya be ng San Jose, ing kayang esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya'y pang mayupayang tutu, kagum ng Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ng Ginoo kay katang. Ipami o chupan isang maning lagyo Adang ke kami
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pan king kasopaning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. O ginaming Hesu Kristo as sinabi ka rin kekang apostoling kapayapan lalakwan ko, ke kayong kapayapan ko babiye ko, ke kayo, emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng kekang iglesia, at pamayapan mo yung pagdilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilanman ke kayo, At keka antimurin. ipakita mo pungening mikakametong ta, king kapayapan. Peace. Kaluguran kong kapatad, o ni Jesus, ing kordero ning Diyos, ing milalakpo karing kasalanan ning yato, nuan laring mayayaws, king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat igkas gay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento, kaluguran da ka may gitkis sa blang bage, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat pauli ning pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pamisan metong king lubusan ing sarili ko keka, emo sapain tulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
Lord tamo po para king Horacio Emperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakala tao. Adwan mingini keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot biking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mula ring pekapun ming pambansa at lokal, bang mamili at sali na karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan dayti ay makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karela. Misalunan bang makasuyula ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ding kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili na ring pamaglingap ka ring masakit, emo paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapay na wandetang mengaw na be, pagkalaman mo kaya kami, grasya mo kareting masakit na panahod bang magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla at bang makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulin ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong mikabis kami ngalanangang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarya na kami king may bayong lubat kabanalan itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong. O kabanbanalan na induning Diyos, emo sana, pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de las Remedios, induning kapaldanan, San Jose, Esposa ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga. August 29 po, aldo niya namang pamagmasusiking pangamate ng Juan Bautista. So today is the date of his martyrdom. So pasaut tamo po kaya, San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Ginoo, babayo mo kami king kekang altar kapamilatan ning tinape ning biye, manano na sanang iting pamangan pasiknanganak kami king lugod, at sa upana kaming sumuyo keka king balang metong at metong. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Itamo pong Katoliko pahalagahan tayo po ing birthday. Metong pong birthday pag masusyaning simbahan ngeni, yapin ing birthday ng Mama Mary king September 8. Anya atin tamo pong nobena mag-start ya po bukas. So aldoldo po mag-start po bukas 6 a.m. atin tamo pong misa. Anyang Lunes atin tamo pong misa uling parangalan tayo pining Birhen meging indu ng Jesus bang kanita parangalan tayo king Kebayta na king September 8. Ulitan ke po, akatanda kayo po, simba starting tomorrow ing kayang novena, alas 6 ning abak.
Ingin manatili ke kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ating anak ating Espiritu Santo. Amen. Umiatan at isundo ing pamanuki king Gino. Salamat, King Diyos.